Aku boleh simpat di Fibra Paralok Pajar. Ani sing yang dan po airport ke Bangalore. Kat bandang yo po yang suka pen ikai fi pada simpat ju boy hen ke airport. Kalau ke Vietnam Cibun, punya try ki sentiu ki skirt ki restaurant ki coffee shop ki cek yang ki kali ke Vietnam sta. Yang lit ikai bat ngam ta ke janmin. Tapi itu ki sentiu wow ki bun ha. Yang ka shushu station neng. Kini ki sentiu, kini ki dan ki restaurant, ki dan ki jakabam. Kabagi beriu ki pendut por dan ki bawan songkai kitang dan ki bawan sundur. Mengar ka jing itna jog ni jaga. Ini kai minta ini pai kene ka kelak bandan sa konser ini janmet. Yes, kelak bani kini ki jaga shong. Kidan ki restaurant, kidan penkrea ini ke concert, kelak bani ke Christmas concert. Jom ke total environment. Kita ke restaurant, jom ke total environment. Okay, kita coffee day. Wow, nice. Kadang ke TV ke bahaya atau jerong, live kita ke TV. Hani kita pun ke cricket. Kita jaga bikin le ke concert. Seasons Smiles. Wow, that's nice. Pen ini jengkat jaga, pen ini ke beri ke penkrea. Kini ke weh ke restoran pat ke belakang no. Nam tak begitu dan shna ber repair ke. Yang ini kai susu pen pet ke di badan. Oh kita pun kita lagi ding Christmas. Di isi pun lagi ding Christmas tu ini ke jaga. Tu day weh ni kita ding Christmas. Jadi ke lights we can create untuk ke concert. Wow, it looks amazing. Wow, byrngia shy but she at kai rohane. Kita dapat sibun ke jing pendongnya. Jadi Christmas bawa arliang, bawa lailiang. Kita dukan berdiri jing dia. Kita jaket ke internet. Utang bagi barang dor mah po airport flatin ke dor barang. Kita ki ATM tu kita ki din Christmas kita ki shirt ki internet and bagi barang dor. Wow, kita ki sentir. Wow, this is so beautiful. Look at the flowers. Wow. This is amazing. I've never seen this before. Pergi restaurant, Subway, pergi bang burger. Wow, this is amazing. I love this. Wow, this is simply amazing. This is amazing. Kini di Jakarta pergi kirung berkimi di airport, kini ke Terminal 1. Kedan sekali ke Terminal 2, kita kami tidak sesu, kedan supli thamai, kedan sibun ki jing pen itnat ki. Akali yang jogi jingshna ki decoration. Min salat ibu kisi ban sapni fi taruh puja. Dan ini khidmat pun supet. Tapi ke Terminal 1 pini ki decoration Christmas tree. Di itu ding Christmas bahaya, ha? Awesome. Tu ding Christmas. Kita di jingshna ki bitnat. Katur de kwe de ke ba try ikinang sundur ni ye Bangalore pada ding Christmas. Kat kemju ingan he po Bangalore ki le sibun ki decoration Christmas ke ngam tip hadu kana ki ke setu ika andre bon hi ki le ki Christmas decoration kamtam ki restaurant ki shopping malls ki airport ki pikan ba dan kring bat pinap di Jakarta. Kini kita telefon booth, kan mau ke por mensyab kita ni ke PCO, ke Maslong kita ni ke PCO telefon booth. Kini dengan penilas ini ke klebat nama dengan lak bandit check in no. Kini kita decoration kita itnat half, ni try ding Christmas, ni ke shuki, ni te decoration balong kum ke ding, tang bakam ding ke ding, ketika fan, bak light, ke balong iban ikum ke ding, dan tu sear. Dan eating Christmas, wow. Dan tiki clear, this looks amazing. Season of smiles. So let's smile everyone. Tong ini smile but ini samki ada ka ayom jong chingpan. Ini inside can do it but have let check in no.
but tangin sa siyempat hagway ko po.